सांग्रंशालो मालखुं कलकबाय हासिनी जोगेन्द्रनगर ट्रेन स्टेशनाव फाइस सकपाइका टीटीएडीसीनि बोखाक्तै रहरजानाय खरकदक थंमुं थंनायरक थांनाय 8 नभेम्बर सालमारिओ बरक शिलंगो रेसलिं तै जदो थंमुं बादायना बागै थांमानि टीटीएडीसीनि हाबांनि चुबासुबाय कक्तमा थुनायरकनि बिस्कांगो बरक सावै खोनारिका अमनो पुइला टीटीएडीसीनि अंगै रेसलिं बादायनाय रहरजाकमानि तै रेसलिंगो बरकनि थंमुं आसक गाहाम अंलिया फियाबा जदो थंमुं बादायलायथानि 44 केजी हिलिकनि अंगै बेन्जामिन काइपें काइसा ब्रन्ज मेडेल तुबुई हासेव गिफिलि फाइका गेम्स थांमानि शिलंगो गांके अब आफ्टारिं सिमिसिं थांमानि बे 3 तारिख 3 सिरो फाइका आर सिनि तो जों थांगो आरो नि सजन थांगो सिनि टीटीएडीसीनि बरक सुबासु रुमाबाय थांगो गांके 3 सिरो फाइका जाव जागो जदो तो बयास मासा ब्रन्ज माखा थर्ड पोजीशन बेन्जामिन काइपें Kunbo. Sir, Tema game kabo. Jodo game. Jodo game mo 44 kg bronze medal makata third position. Itu kojona participate kemana? Sento jodo game to tongo te tongo dua basa thangba kya sini ko edisini ngwinyai jen 6 jon thangkata. Jodo game tai wrestling game mo. Kai masa bronze medal makata. Apa manusia? Third position makata. Benjamin Kaipeng tumukai. Kalau mana tong mana? Tai bo itulo tongmani third position no ke third position no hari kata third place tongmani bagai hari kata tik hangai mangkamung mangkamung bobo mahai kata na to sin tripura wrestling ko kuri khota ko first time wrestling or tripura ni borom first time wrestling ko participate thayo kaham lo khaga tripura no wo se pon wrestling association kuri khota ko jaba participate thingoni abono next time lo ka khayo te ka khayo te mana Mulai makam ka. Tinggi sa karina deh. Tinggi sa tiyak ka. Hal seperti ka.